O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au, mā lo le soifua manuia, usi mai le whaafonga o Talafoala Radio Samoa. Wa toe maua le isi tangata whaamaonia I le misela I Aukilani, ma ua lapata ai mai ai ma le matanga luenga o le soifua maloloina. O le case lo na lua wa whaamaonia I le aiso na sootanga ma le case na tā ua mai le vaiaso tā luai. Peita ai, e fe sootai umai tangata whaimalanga mai atunu umamao, e tūsam whaamaoninga le matanga luenga. O le tangata lona lua wa whaamaonia na iai le Emergency Department a le whalemai I North Shore, whaapea wai tākere I le pōle aso wharaile, ma le aso sā whaato a umatu. Ma o le afo isai le aonga a mata le Busy Bees Hobsonville I le vaiaso tāluai mo le tolu aso. O no le tangata lona lua leo wa whaamaonia I tutono le vaiaso wa toe wala au mai ai male soifua maloloina e tautua nātu I pui pui o le misela. Ma wasa wai ma le whaamanatu e le tataua nā o le waaile fo mai I au no ma le wala au mua mua I le telefoni o no le tau mawhai e tau fiofi le vave pepesi o le misela. A o toe fo iai online le @hopcat system e iai swinga e tataua na whai ai le e ana le kāre ala le ai le toe reset po o le toe fetu na I o le whaingolo o ko meki ai o na whaia top up. La tai le lua vai aso tāluai, tālua no so whai e le au ngā oi po o whainga cyber attack le system le nei o lo tatong iai pe top up hop cards a tangata au kilani o lo o wha o ngaina fe malanga I ngā lautele. Ma o le tala fia o lea ua toe ola. O whaaftai ala Auckland Transport tangata lautele I le lava o no sai a o toe tau whaalele ai le system pe tai e iai nisi o vaenga I le I mawhai ona toe whaalele ato atoa pe tau ave mai le system no so whaia. I to tono le periota I le vau le aso se fulu ma le tolu o Setema ma le lua tasi o Setema. E le I aini pase senator e sea mai pāleni o hop cards ma ua iai nisi o vaaia wa negative pāleni a lato cards. O le ua whaaleo ngaine le system le auto top up ma ua whai mai ai pa anga a fia e toe reset auto top up. E le ia a fia I lato e le I se kia auto top up I a lato hop cards online accounts. Te se le ta I whauna tu I lalo, ma e le ngata ua whaato ese le tangata whai ngā luenga a o le a fōi ua wha amawai. O le waso esu e nei le Council o Gisborne, le sasi o le Animal Control Officer, le ana ia tu I se le ta I whau I le aso wharaile o le vai aso tā luai. O whai mai ei fōi ma le Council, o lo wa ava ai nei I tu umai ma whaiona lango ai le ainga wha anua noa. E au fiai ma se fesoa soni tupe, pei ta I mai le ainga e ana le ta I whau o se ona tu I lalo, e le o tupe ma a tono I se taimi o I luma o na tala noa lea ma le Council. Ai le tangata whai ngā luenga na whaia, wala ngona lo na sala mo ma o lea fōi ua whaato ese lo na se ma ua wha amawai fōi. Se 10 miliona lea ua toe au mai e le malo e fesoa soani I le wha amamai no Hawke's Bay. Ta ua mai le news hapana na fio le ua mai asainia le Minister of Cyclone Recovery, Grant Robertson, le isi wha upoponga I se 10 miliona. E se ile se 2 miliona na wha ilo mai le Palemia Chris Hipkins I le vai aso tāluai. O se fesoa soani ua toe au mai ai le vai aso wa amata wha amalolo. Nisi o kona karate le vai aso nei lava, ona ua le lava le tupe. Ma o I lato nei o lo wha amamaina le palapala toa, mafua mai I lo longa na iai le amatanga o le tausanga. O le se 10 miliona na toe saini ana nafi, o le a wha atupe I ngā luenga wha au au I le masina o Kitopa. Ma o se au wha I e whai lava si maua lalo tele, pe a wha atusa. I le talo sanga mai tangata o lo ngā wha mga luenga wha mama, le e whai mai e mo o mia seisi fitu se 10 miliona, mō ngā luenga nei o lo wha au au, ma a le ai o lo na winga, e uma ngā luenga le wha ai unga o Kitopa. E o mai le taimina toe saini ai le isi se 10 miliona wha au popo na nafi, ua o atu le se lau tolu fitu tesi lua miliona, le fesoa soani le malo mo Hawke's Bay ma na ngā luenga wha mama. Ma tala wha aiu, e langona le wha anoa noa I leo atu o leo wha apea sui o le whale mai e lavea I mai I lātou na a fia I le wha lave tau ta avale na tūla I mai la wauliana nafi I Hastings, a e toe wha asanga mai o so wha I le au whai ngā luenga. To o 5 tangata wha amanu alia e au fia le to o lua o lo ti ngā ina, ma fua mai le wha lave le nei, ma I reporte masalo mia, o le ana tango fia le ava malosi, le aini fusi pa una whaia, to e sawa le ta avale. Mai le sui o lo ofisa o leo e wha awhetaia o le ai o se soifua mawai. I le to o 5 wā a fia e le vao le se 10 ma le wha ma le lua su ma le fitu tau sanga le mātutua. Ma o le to atasi na tau toso e se mai le ta avale. A o tau mawhaile au whai ngā luenga e lavea I ma awi nātu le whale mai Hawke's Bay ana nafi. Reportia I le I whai ngō fie o na o leana toi wha asanga sangane ma o so wha I tangata nā ngā I atu e whisoa soani ia I lātou.
O Telefonala Radio Samoa, manuia le tai au.